no emu na panin ba kwa wono so epese wo gira mrahye bedwa dibre Okaikoi South abato mpesua so NS Adom akwo kyerese nani abrepa sa afimpinu ne aduonu nan obobo nto emu ade de amamanyoko no sebe ya obetimi akwa abato so edinkonim One more war prepese will bet me aqua and my shibbejamu, a wendy samanyuku, when se wogu ahomboaswa, ya wash any more quite say, a sea hen for one of our manuku nimu, ever to abano amawono. How could Piemu ewo Okaikoi South, a prepare air costo ewo honomopa. And as Adomakum a year, Penina wash any more quite say, will bet to me a gina and this amanuku nidinimu, ewa bato and persuano so. The butter any say will bet to me aji akunyano a free MPP amanuku no ensem. Okaikoi South 2024 is going to be the first time NDC ever fasa akonyawe atnaso yen nyina hu se MPP aban ebetwa ntro ekeka nsem kire Ghana man no obia hu eniama yekoso kuruma sisi asesi ano amanfo kwanjidi e wo bank mu wudu sika koto bank krampa yese haircut investment ko bia so boka investment etubia hu de ekoso afa no asia ni se adomako for all adomako gina homa obi bia wo Okaikoi South. Yes, nti eno ye atwa so en afa nti afa pepepe abato brebia edua Okaikoi South e mahye akunya no ya na ye MPP amanyoko no ene tidy so enkunim nsenti edne se NDC amanyoko no betimi ahwim sa akunya nanso ene stadomako echiremu a wode nhihye bebre etese adwuma wode bre emabunu ene afoforo bi ena eba sebia obetumi age akunya every 1992 NPP efa Okaikoi South akunya ne tena so no Okaikoi South still empunto ha aka kire bebre ama even branch na dwuma sem ni bibia ayabasa MP otisu entimi fa policy ba kokura maya ebema branch no enya no so emfaso ani no NDC yaba ya the program bebre ba begu ho ama branch mo Okaikoi South enya dwuma pa aye no mo so ato abana ama NDC one programs ni bi se fa bi ta me feel da me wa eye kuayo